Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MDC ke Rambrai Constituency ubah bajak pengrup ulapan pendapat ba basyan unsa peni sokno bat ke All India Trinamool Congress kabailam du bat Charles pengrup bat unya khun ru election MLA Arajar Arpulai bat ya ke constituency ke unya khun unsa pen pendapat kam hadin hendai ulapan tikna bahkan Om Dei Setia ke Rambrai bat Om Tre Setia banya khun persya ya MLA pemerintah ke Rambrai ubah Kimfa Marbanyang ubah bajop ulaong baka basa mentah kadai setang kapur lanu unlong dukhot bapura jong ka EITC naba unhab banyat keleng-keleng ban pensutu ikipat ba syapang jong kini keseng ulapan kidau balai umi no nang keseng kongres bat kawai na kidau ka ulapan kadai namar baki he no yalam jong keseng kongres Kim Sengap Setia ya ka sur kidikhot bat kino yalam jong ka ba kiladep airu da ka jingtho ban pa ya ke kerteng jong ba Charles como presiden ke MPCC Henry ke High Command kala thongpen ban do ba Vincent H Pala bat sakawai pat kadau ula ong ba klempen tip AA la weng kendet ya ke jinglong nongkit kam jong u hapok seng kongres kumulong mi kemati ai burom ya ki rio jong constituency jonga bala penjob dan burom ya bat keju karai tenta along ba ngaru ngan habia konferensi jonga berpensutu yaki ba kai kata ka Trinamool Congress ba kidup tip ba Trinamool Congress kadai ke secular party kadai ke party ke bangala batong ba kadai koi ke party ke bangala lead yang ke Eastern India jongi but dak jingtre shitom jong boroki opposition lamar katien dese hakoi kesmi hawar cara usau kanyo yalam kani ke parti ya dari India berkoi nga jingalong prime minister Mahatma Gandhi enjoy dengan ya ke parti ka salam kapor ka ba at the right time akabangan yan sa constituency ba sa district berkoi jongi kenang bangin lang at konsultin kami tayo sa agit ba nganumlat pala kanong ipihan niya balanon ray it'll be soon. Not only me, many youths of the state of Meghalaya will join Trinamool Congress. Am ka constituency kadon po West Kasil Sru, heartily constituency dan West Kasil Sru ke ba ngadang explore ki options. Andrai ngan ya shaki ngan pensngau shaki ba kumno ki sngo amar banganget ba dalade marwai dalile nganum la banle ai. Ka jingjob I kadai da ka jingkersan ni pat ba. Ka ba ningkong ning shop te ka jingwan jumah ne te kadai ba I Charles di bay nakinong yalam barak ba jong jela jongi bat maso kadai ka benta jonga bat unju dalam ko mama jonga tengah semua kadai ka benta jonga bangan wan bangan ai brom I ba layo ban bat kat presiden rang ba jong ka AITC hapo ka jela ka jongi join ngan ngap shaya ka views jong ki nung kersian jonga po constituency bat anget ba nakajing pensutu jonga yaki ba ka karne ka TMC anget ba makiru kinsutu te yakajing join jonga te nganong pala ban ong namar ba kat ba kipat ba jonga kinum ay ka kersian ngamar way ngan net kumot along kumbangan no yap te relada kipat ba nung kersian jonga ki wan lang bat nga bat ki yo nga kumtaw leader jong ki banyalam yaki tengah sengoba katakan ni kepor yang kebangan rung ke TMC kaya ka jela jongi niyo iba kibun ki parti kimi lagi por niyo iglami sa PPP glami bun ki parti te ka TMC kamdi syuban ang kabadang tumay po jela jongi namar ni kenmau ba kepor ba uporno sangma ulaju longru UMP nakane ka seng TMC haki senam ki bamensua te nganget ba ka TMC keladon kibriu kela itu simbol bat nganget ba kipat ba jong ka khasi jantia bat garu rukumju kin ai ka jingkersyani ka TMC namar kioi ba hapo ka national level ka daitang ka Mamta Banerjee ka pala banyak kun yu mudi ba di Amit Shah bat nginget ba da ka jingtre shitom lang jong mangi baro ki leader hapo ki district repair ka TMC kan la ban suthit bat nginyo ai ka jingjob hapo ulai dan ray ka ba bat ong pat
ba kadai ke parti tumai nganum la ban accept ya kata namar ba ke parti TMC ke parti ke barim ban yoi bakatno ke jinglong dynamic jong ka chairperson barat ba ka Mamta Banerjee kadai ke beriu ke bawan apa grassroots na surak ngalaban ong kepala fight namanta ki rights yang ki baduk bat namanta baro ki religion apa West Bengal dan dari katai ka ideologi ke ba penpoy yang abat koiro ngasuka ban pentip syafi pila banong ba hot ngarang dan ka seng kongres ngampat rung ka TMC ba ngiladon ya ka review meeting ke ba nakalian jo parti kongres bat ngila pensyai ngila kita ki grievances jongi kita ki jingso jongi balai hadu kat ne ba kan armu ki amali ki lali join ya ka Trinamool Congress barak tu jingelang ngila ada ailat ya ki nong yalam barang ba bakin penbaik kloi ke parti anrei kendang bun pendang mi rei abang yoi pat manta akan ngajeng persang joki ban penbaik ngang ngajulong secretary apa ke MPCC rei ngaru ngalasa remove katnong la trishitom namanta UMP bedon buram jongi arajar katsau arajar kat kendai apa West Khasi Hills district akan mau ba apa mau tharaisan bat mau chunrut ngimdan MLA MDC jong kongres rei manga marwai ngayat batki brio jong parti hang tu katno bengin penjob don buram yoi bat Henry mentang iba ngala syaweng kum sekretriru te Henry wala kataru kimpat jien si kata ka jing sngow ke jongi ke bangila ai syaki ba kiriban penbet nyo ya ke parti Henry hadu menta ki bawan ka parti jongi ke ki de gibriu bangim itu wan ban bat kam betuma kata te ngampala ban ong Henry kasyong ka jing start ke jongki ba katno ki sngow ba ka kongres kanla hau ni arjaro pulain rei haka jingpe jonga ka jingyo i jinga jonga te kala e ka parti kongres namar ba yoi nang thi ngidon CLP leader beremu balit ya TMC pat ngidon yo macal seba mengi baro cikatang ila jukwa yo banlongkung presiden jongka parti kongres rei ka bom yurat jongka AICC kila Kamburam syu yang kata karai ke panggil ada sign dak kat bangi kwa i macal spongru kum presiden tedai kata ki penlong yang i ban Redmond Sim bat ka penlong yang i bang ngila syusha control ba remote control na po Delhi ya ke bangi la sign ban ong bain dei macal kumu presiden jong ka MPCC Henry Gibrat yang tu kat jongi hadas ben kadai ka insult yang i ki leader grassroots kadai ka insult yang ki nong mikmat baro ki MLA ki MDC ki la sign yang tu ka city ka bangi kershan doim doyap ban long presiden i macal Henry ngi snow dan buram bat ngi snow dan bok ba nyoi ba i macal yo ban long pat presiden jong kani ka parti AITC ke ba kadi ke parti ke ba ngala banong ke belong balance kami ke parti ke pet nyam ke pet jat beriu ring yoi bakatno apa West Bengal kani ke parti ke latrai pada ka jing trai barba jong ke BJP hakani ke election beladap apa West Bengal nyoi kila pendan kam ya ke enforcement directorate kila pendan kam ya ke IB kila pendan kam ya ke parliamentary forces kila pendan kam ya ke home ministry kila pendan kam dia berok ki government machinery Henry ka Mamta Banerjee kala ban yakun bat yo single majority kepada khur katu kisi te daka jingelam jongka bat daka jingelam i macal spongru nganget ba ka TMC ru kan suthit kloi po kana kejela jong haka politik si nga ban ong ba no yimla pengin warra ya ka personal relationship ka politics te Henry bakim doi brio ba jajai brio ba layak lenti bat bat dalilai ru ngilaya bam jalang ngilaya syonglang dalilai ru nganum pri re ka ju kepliang da banga ong bangan yelek percaya bakim dalilai nganum yelek percaya bakim andrei ladau bakim ru dang ne kongres ne ladau le chkoi koi ru ngandei wei nong kersyarat ba be yo namar belai ngilai imlang ka jing ie jonga batu te nginum la reban ong ba ka politik skala ban pensniu yang kata ka jing ie jonga batu ameli pemerintah dalilai ru nganum yang ran ko orang rai ya kata te ngampat laban ong namar ba ka syong apo ka blok jong ka TMC hang ne ka po mauring kreng ka bakin ne syong andre ka syong ka rajo ka blok desi lada ki snow ba yang aban nang pensyong syuaru mlelei ringan trebet namanta ka imlang ka salang namanta ka jat benriu namanta ka state nganya ban trebet ndai ra bangalong so ambitious bangan kwa banyale MLA pelan andre lada ka blok hi ka ong ba awat go ahead te kan borom ya ka rajo ka blok nakaliang
jong kekur jongi kekur pengrup pitip pa hapo mauri kring konstituensi kekur pengrup ki baya de kur lang bangi kriam ki mau thua ki bun pa te nakalian yo kur ki ladon katu kan ni ki kur ki ba lapun nga ki ba ong ban wan persyang ban ya nyo nasyane bakatu ngaya ngat ristam kamde ke election la jong rei ngaklam thia khamdam ngat ristam namta official candidate jongi te wala kham shim job ru rei ngisngo ba ka jing job jongi ilayo hadu khan arah jar butam te ka arjar pholai kanum dei ka election ke basuk namar ba dese pila ban ong ka NPP ka ayo khatsau hajar but hanrei ngitep ba arjar pholai ka UDP ka ale la ka jong ka VPP la ka jong ka HSPDP la ka jong kin bun ki party te hang tangin sa UI ba ka jing pharia jong ka but bat ka syong ki pajba bat nilayo isya ba hapo mauri kren constituency ni UI ba ki pajba kempai ya ka party hanrei ki paj ubrio te nganget ba da ka jing kersan jong ki pajba nila ban yo ya kata ka jing job bat ya kata ka ba piong pi na mauri kren ka syong ka blok bat hapo ka leadership jong imachas ba yano kin ai ka tiket hanrei ngan burom be ya ka rai jong ka blok jong ka tren mul hak me hapo mauri kren